much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there. Too Much Multimedia College. We say equipment apapa. A church for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. Media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio. Na wankasa frɛ. Na obi andada wa. Na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ. Abati. Ebusia for me ma wo bibia akwaba ede eba Too Much GH so ene de nyame ayadom wa maye enkwa na wasama ya akonya fofra ensema hodura ekoso ewo omayimu yede ebesomo na yeko ensema ene de Ghana ha obi ani kyebia bakope mepe ede akire abesim ewo eyesunyane mountain eso nebusia for Broya to traffic didn't at traffic yenim efi eye nano memenenda a etwemu ebesisa eneyi amene wo eka sei ewudi e course ho a mmofra miensa yetimi eku womo na ebiebusu etitwe womo ede womo ehye fridge mu a ese nipa niko boss bie a police fa bemu enu ntino yenia yepeni acting IGP Owura Dr. George Ekufu Dampare okopie mu ohobi ma tes wono so aso enhwemu no awo soro a enhwemu dia police for the be egu fompa wo motu na mo anya secretary otum se entem no de wo ma ye krado se kwan biara so no wo mu bekọ mu adomu suko eyi de wo mu bia epie se na abranti a ne din ede Richard apia yi a wono no gina nim a se wudie di nia eso ano se wono ene di mu akote na se wo metime hu di oka no empo krampo no de te chire ema sa eye bone no etima esiye na enwemu ekoso da bia da ene nsema hodo ayete edi efimu na ene de die police for o ma yade o ma sa aka o mu hu bia ma tese wo mu ne abrante no akọ ne fia na wotimu ewo eye abesim Alaska Junction ho na wo mu ko ya wo mu taye ne ya ene se abrante no enko kire wo mu bia ya emu no a na nkola no woku wo mu no womu keka ho bi ekeka omu ehu ni pedua keka ho bi no bebi odikosi eye no wonko kire omu na ebusafo pe ni behwanya asem ketwa abrante no wakodare wodwumadi a wodie mu esanse a police fo di nanim koye no womu hunya mia ya wosie emu ni ewo eno esa aye asem kese a ebi so abeka ho a ene de yebedi wo enkomo ewo eye yedwumadi yi eso Saso ena ebiemu nso no yenye enkra bi efi eye Kumase Abonten so Santasi to be precise ebusofo enkra efi wo eba ekire se abrantie bi a wo mu mfere ade a ene nipa ni abre no wa ye be abesim nsem aka ne hu ne po besi be no so se sa abra yi mu anso na kidnapping aba ne ni so a wakọ kidnapping akola 3 to 4 years ebusofo fofie anto no ebusofo se bone wabo timpo so bedi bono so amanfo so ha omo so aye krado so omo chiwa omo bedu ade enti wo mo so ache no na ebro pa de omo bru bia ma se na ebro no esifatie no tebusafo no so ye bekomu ahwe emu ensem na ye di twatuo so a ebusafo na de ensem woni no yasum ye dede bebre ni nya ne se evangelist bi so ne yire ene ne mamienu wotimi apoison omo adenti a oyiri ye aduane kekere bi no de eketu bi pen wotimi ete ede emani ntu ono so nte no wase ntu wotimi ejina so apoison wo ba no ene enkola mienu a wokon mo amatese wo mato nananom ewensedom sa ensem miense yi enene ye betina se ni yahwem se Ghana yi a ye wo mu a ye timu sesi a ye nim se ye man a ye wo mpanifo da no sempa ene ekode na aba ene from ebonia wudie nkwa ene se ye tenka ewo emuo enti sabre wo life dia abomodia tunkra fro bibiara obetimi afene ni braba ye omanba enti enya ne betimi aka etia bom astro bi yanka se problem ama Ghana
enya no tuma pa efrant sabre de your man pa adwuma na to krafa wunua wadofo bi biara obetimi aba eye life eye kasi emu bi na tese ono so fa na dwentre emfa the comment section na ye mwa na asem we yetimi nka na ye ento ye na maka de sa na busafo ma bedwafo na dey me no mu ewra nkomodie yi emu no ohia me sa benkufa so a ahunsesie no kama wasofo de onfa na ahunsesie eni abro meche odifo a woda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano odifo Bernard ACM and wote me sa benkum so sa so and me director openipa wota director mo no asutumefo a wo ha bie ye director bibi wono so kan ho e wo ha te so obema nkomo no akoye edementi na busafo maka ne say we ne di kan a na ye behwe ho ensem ya besim a police fo na moto matumi atu ne wo mama branch na di wo mani makokire bia ya wo sie nkola no eno ne ye kohwe mu ensem aka na according to police fo no wo mo kire wo mu tutu amena a te so wo kire mo bia odi nkola ne esie ye na wo mu keka ho bebi no esie ye no wo mu hu ye no wo mo kire eye polythene bag eno wa chechechechire saa nyama no ewo mu ene so wodi esie se na otum se abrante no nim de oye kwan bi so no ono ankasa te no wase ene watimi etu saa na mo no wo mo kire fie kura wotum krampo no efo abone so se na ni fie wo no etie no se efie wo bia ntimu bi eka no ho ene biem so saa compound kese ene na fi kire so eye inwura bebre ene se no kwa afa eye bone a wodie nto mo susu pa se bone de so mo ya ka se wo mo pe nipa hwemu akomu pa dia ensem wo mbeti wechire no enye asem ketwa na buza fe ko video yi abasesi aye ba na ewura enkomo no mu prekope Romani so to me actually mo e fie ni omokokodi nkomo e ka ka se de be na ene ba beti da kon kama jojo eye amanfo no so ebo Oliver Nyabotre ma me na Facebook for ne ha me pa se ai ba kuno ameka ho asem no ya di ka nya ne nte se abante ne dan na chede kokoko na se ho no na wabobo kofie bi a che se oyi pass ni wi a ho no kosie anamkum no eye ne yefono nom ne to ne sa ba bi a wo hia no me ba jo sana tie ba pepe e ho aye nka se kwa information ayi na aye free police for na squad na eba ndro ana fo no pepe e bi se omo amani ankasa ye ntumi angura fo no mo e ni yetire na mo ne yegina gate na no ana ye hwe de e koso ho nti no konsam ni se ni fie no ankasa no se de e twa mfu ni se kira manfo no fie na ki e bi se e wo nwuram ana amuna kese bi so tan da kire bo e se de e koso ho de no konsam ni se tanya sanke ya chi abranti ya ko beti nwa cha papa enti de mo ni na no e no protrodo a dem se na no ho ye ya wampe no niema na se na nsu na brabo no na ade no wampe no de oyi ni nyira na so akoko esie no ewo na ai se watimi abo obi din se bia de ne kotum mu no wodanya ne ye na dwena aba ne ho so mo watimi abo nipa bi ni se bia adwuma na wo ye de kokoro bi so ana because I be sabre yenya information bia efa bibi sa ho the moment the woman say esa ne say police for yen hwehwe bu ni no obosusu say obo obi din na fi ni na betudwa ebetumi aha yen hwehwemu a omoye no enu ti ama police for so I am very strict about sa hwehwemu amugu so yekopa enu ti ntumi nya edin poti bi say edin say ana yetumi a branche na abodi ana afi so okuma nipa na so a ade ko poti ya wode yes wonu are so woton obi ntumi ehu ena mo nyina wa police fo akache amenu sabre pomo no oba che mbo se omeba bonte ba be ka kire ye de ekoso nfimu no ekoso akodu sabe ya ye nso betumi ma atiefo ne agafo enyina nsu atu se udu abesimu e hote sen enuru ankra mi nsa kan ne se efira nwumre be se 5 ekono se ka bia du ta no so no mu gina pe na omo hadraba ne se kontem ya ko fa besim na ogina ha ba mesuma duru ye ko duru besim ase ni pesuro asase ne krom wakofa so no eno so ho asam tisen me bia aye no preto do mi ankasa me kese be free efia me ko abesim ho ana pa na kwakofa ye hwehwemu osa adiwe ho no kasi brava kwa me fa ne se won fa me nko abesim no obi sa me se me fa abesim ana
and I'm told that in the club is in one that I was just and come Friday and come from Inco. And so, and I'm saying, then you'll say, and I dear Cossy, who near me. Now, my dinner contract is soon as a Kukuma. And then the intimate son of our son on the that Friday, or the beside the simple. Now, of course, I'm saying, that is an issue I see anymore. Or they miss any more chong, one, or down I Yes, I want to ask when you said no, be crowned for Pesanka or to ask what time or something better, one funny panel. And then if I've been my own Mudim Kumobi, so the other chef. I dare not at the who can see about 2 months was so I've been simple. And yet, and I'll finish on. And run Ankasa main Lama, I want to say, so one Anka be simple, a Cobia, Nipatan and Tina to be prepared. Now, so I know why a genie. On my war stores, I would walk one chain in others would be as and so. So we'll come on with the Momusho D. And I say, Whoopan about the talk of also ever. As one way I know Mudim Community, so almost to show me to any Paka Kirby and Yaku could go to me and Casa, no one in the air coso. And to the custom, the Ubisaya, Sanet, Tassi Drivers and Pesse, on the part amount for dropping. And almost also have the part dropping, so almost do almost one, no Musu song for Mucho Mintam, and so Musu, and no crap, I Kosovo. What do you have more task we now? What I am? Sabra about 6:15. Nyame ya adma o chena 6:15 say ya kwana kwa rest anymore. Baby I lodu abesim tan so ya mfo so and so ekwa akosi ya afisipa tertiary. Kwa Stars taxi station no. Na hwe nipa dodo a efuka efri sa we time no. We time ya mudi kwen no hwe nipa dodo a mo fro abesim ka. Wa mo efro ya mfoka. Na ya hwe ehu a abasa area ho ne se na esi affect taxi drivers adwuma ne so why? Matemini abema. Na moment kesi bi ampefa bi twemu kra ne say information na yenya ya pikiasia ne say IGP yatumi adane we nani hwehwemu ne di ama tia di penyi o ha no yenya nkie foforo say afi de ya tsere mu kra say akra team no momu ana be take you fully I just say half one there womo a de ombeya ne so mbebua na hwehwemu no tumi akoso na mum akra full team na kasa homicide team no and full control of the investigation. Okay. Ya da se pa nti ya no akɔhwɛ sa videos no nyina de abrɛ na ya hwɛ na ɛkɔso ɛwɔ taxi business mu sesei ɛwɔ Rex animu hɔ why? But me never. See. Atwa. Wonim say dey already affect the business of taxi. Ebusuafo se na hu video no mu na police fo ɛna akogu hɔ ebusuafo wo mu edi wo mu ejuma ɛwɔ hɔ. Na send the movie ahead investigations where you know amount for be because o ma yade mu nanso wo ho de na say asem bebre na wodi for komodeni ya sha se na me hye wo so a sa na amofofo a police fo etu a wo makọ na say brante na timi edu mo nyima akọ kyerɛkyerɛ mo mia a osiesie nkola no ebi ehu ewo no na uhu ne say nana mameni kanchia motifo echechiri ni bencheye ensemu di ebewuram pa mimi hu ni se di omo ye no there is more to it was so mutimi fish out sir so what you say woman nan kwan so there's more to do sir okay on say enipa ntimi nkum nipa just like that anamu pi obi abetu bia and there is a typical motive a tired energy no cre sabi meti ya ntimi mebo otu nka nche sabi bo otu sa keke oh ena there is asem bi ebesi bia empanimfo ni bitai akiri empanimfo wan mu empanimfo be na wo sika be anwa se Ghana empanimfo ni bitai sa de wo yachi Richard Apiei na obi betima chi akola twa ne ti sa keke ede ni na ma se fridge mu ana se gusa wo se obi betima twa akola eti akwa akosie ni pass ni bi oba bi yam for spiritual aspect into nchen yetie what you say enipa moja enkwa wo mu no cre won moja ewo nkwa mu so moja no so odi gina ade yeyi na enkwala moja so anu ose in the realms of the spirit and our physical realm any one panifo ni wo man get my omunum nipa moja sa nana mesi wo panifo ni wo man get na omunum nipa moja including ya asofo ni bi enum nipa moja ewi nipa nam wodi wani ehu bi pen ana to wasu uba mi Facebook page ya me di jadi go say yo wow ye woni pa ni bia wo munum nipa ni moja e dey fortify wo e dey nya power what you say ye wo the vibrant men na wo man mo kase empunu a epunu because of there is a strong spiritual backup e di o machi
enjomo ka say hey just say we say oh and one more network woman nyina wo barcode a wo mu use in the realms and as in their occultic fraternity a wo mu use sika ontimi nka nkyem so kum enkwala miensa na wadwi mu kaw Ghana police wo mu hye o and Ghana as a whole your security network in atofom the anti atofom no say busa won sika anase na maba be kum ba first one ma adwini mu kame second one ma adwini mu kame first fool is not a fool. Remember this. Second fool is not a fool, but the third fool is a typical fool. Etia dentina kwabranye ti bekum kola miensa. Etwo muti. Edwo mo na ma se fridge na busa se fridge na sem na yedai. Me se na Ghana asofo ni bi win panam. Enipa instance because of the seek of wealth and power. Once na dini ati. Ena empanifo ni bi so ka ho. The so-called societal generals a omokasi empu na epu won mo sika ti se moa asofo no mo ka ho wo de fo ani to form it will shock you at the close of 2024 eni me be sisi Ghana ho se na hu se ene no mfun se adifo ni ho me say at the close of 2024 ubo de be sisi Ghana ene akwakwa bi se wo sika dia ye be so uwo dibia o man mu dia ye be so e down say na uni sika ye mfa onyewe and obia for any diabolical means and ways aye di nye sika on fan so be dia akola toilet di nye sika na akola ketu ati no ko twa e be ni bibi na ntina de wo kani ya ususu say Richard Apia no ye nto nchen se na adwumu kana na sa adwumu kana o mpanifom tan de che o mo ene ne ye adwuma nana papa na adwumu bi anka no Emma lawyers ni judges keta sumo mu asomfa asem mfura ne ntoma Mika chapter 3 verse 1 to 12 osina mo a lawyers any a judges for the mu jiska bu aten na mo hwe dipa nim edima no o man mo ye ni nyansam aye nima no osikani nyansam se kra osikani di for pa ye be ko ade na chia ade no abasikani no di for na ba be dipem no ye ni no di for dipem no not the fiase And your mind, baby, I do know. You're very careful. Anything can happen. And now, so almost says and can to come now 2020. I feel him. Almost say. Okay. But essence, pioneer, your mamma, more but I any issue and sugar young coupon shooting at the end of but still. And now, because of your trouble, and penny phony be. And penny phony be. They acquire for wealth. And a soft phony be. Now, we are on the roof here. Me the audio be say no what yin sem okra be bro adwon nti ase odi for odi say na dey na me pa ma no si okay na wetin na me to an what you say enti on mine no wo mo hwe mo nye very careful mo ma ho and na me be guy say enne no akwakwa bibi say ye be start sacrificing kola month no so ye wo mu no me kind yeah August busumi from August 1st August. Okay. And the Kwakopem ending of August and that's end of 2021. And Kolabe rough. Nana we can push up. We is shot. Now you about got to see a Kola would room life on swear. Hey, I want you won't be until Ebeba. You be quite show my life. Ebeba, I saw for the become. Yeah, I am going for the become. And I've been so many grass more. 2021 copy 2024. Unmasofu be woman ganin. The so-called men of God with belly stomach, with fat bank accounts, with Rolls Royce, yeah, Aqua Bibi Aqua said, no, Yamini Pana, oh, Nasa, you are not a man of God. But it's a fallacy on the face of the earth. Until it's up for you, church member, and as a citizen of this country, say, what you say? I knew she may hang. But I will tell the country as a whole, say, 1 million Sabbath under the protection of God Almighty. Okay. Or one for not sorry, or Pencolamo Janum, a few moons in your womb. It's 1 year now, but you the Koya Paye, and the Koyi Muso de Mao Shumania, and your wasn't. Wow, what's him? Or different, better was say, I would so different, or the up boy round whom at the APSC. Now that a baby so I said, or the eminent at as fast as you are physical, me. I'm on for this, I said.
you who say IGP acting IGP upon whom what you hear Juma was shall say or Kenyan Wamata say or betu Jackrapo say one more what baba your bema bonny dear or mind them I time at the amount of more must soon my drinking say one baby bonny. Now to your mamma for said that Ghana ha bibi or her air cost wa yen tea and one say oh and Colano ye come no should be crampo be there 1 week in ye. Bako papa Steven Sapon no papa try or come case. The new papa Adam for any Richard Appiah or cancer no. Say 1 week near the banny aira here. Ya wo mai muswa na takra de mai 19 aira here. Ya permechi police for be mu just takra do there. Baby be be na police need job because no more investigations. Afiechi ya kwati ya na say enkola no egu amlemu wo mo enkasa ni no mo ndompe egu amlemu atese wo mo besi ne awofo no bi kra nto mo ase say eye no kra na nye no kra. Saa so na brante we ya che no ehu emu woni feed mo a eye omo ma timi identify sampa we me ba bani nyemu Ghana for wo how bi say won bi say adenti ena bonisi wo man mu ana say obi kra susu boni a ye ntimi hu ne ntempa so ade da si ba ko enkola sha say ira okro imu enye ne wo ntimi ira ye announcement na say busafa apa ba no ye jemu na say aye foolish case etimi sia na nso ye wo ha so na Canadian girls bi ba ha ebe ira within 1 week in term so me abro omo ankasa police ba Ghana ha be ye bibi ba ku bia na say ewu girls no eti ade ye de mu de cha maboni ni CV na nyama ye pasan sanya ye be hu etira ye hu etira na mpese me bisa me cha wati fo nyina omo josun a friend is saying dey no make kind na my sense to be okay say Ghana police on person stop a crime and net the war on person almost stopping and stop a crime and no meeting yes omo awon de no enye beyond them police force or magic international recognition I don't know how to stop it that part baby I will be I respect that man a lot okay me say I children in san to na chia obet me ajuma no ya children in na san why na children in san she na chi na one na dey ajuma ma oh ya ma ajuma nya me pe na wo ye de bia me ka say until san ya money be san ya forget it yes na say Ghana for an ya ma na ajuma Ghana one dey ka say IDPs no mo sin ye no they were content who told you that oh yeah ya na afra o masa jaimu obejai hey one na ma ajuma Yeah. we have capable men. Yeah. That Parry is Mr. Onya, the PhD at the age of 24. He's not a mean boy. Yeah. Very smart guy. But as to Yebema the time, and the opportunity to work, that is another problem. Yeah. And now will be said, Okay. why are the crimes not being stopped? Do you know the work of the national security? Thank you. Thank you. BNI, Omuro said they should investigate what? State, Sikan of Wedidi. National security. Theirs is to prevent crime from happening. National security. Opa enumerate the metro baby ya now for baby akoma omoba na kota ekromo. Uhu pena pesa shoma, uhu ni pa unim say national security ni. Okay. Enti semi be boni na mimi hu na national security ni a. Will I commit the crime? That be Me nye sabe me ni obi kwa kasa because we show who you are. Aye atete kwa asem. Because abroche ye ka so be a CIA a na ye kra ni majumo ye. Because intelligence work na wo ye no. okay. Who gather intelligence? Okay. It's other now buy and now chair me say you are national security. And my man. It's na yet me prevent crime no. It's be born a chile. O krakota no or kasana a mom the ring for girls for you know. And when they do I know normally okay. but theirs was to prevent crime. Mixed with blend with the community. Yes. Who know oba ebi nkwa to me yom ho abodan for no aba no oti ho taxi na ebi mutwi. That is their work. Who ni majumo ye ni yipo ni majumo ye because we ni majumo ya. O ti ka cha na oh big kra or national security. Ofo say ono so ye bibia. On control. It's a national security no by the nature of it no. You're dead on the start. It's not working. Police for working. Meeting. Mama can't trust him. Papa, me catch yourself unfortunately. Who said me who news be I say penny for crab and ho anymore. I want to try a dear son, Casa Cassia. Massa, I hear you news way a bewu.
o de ma ho 1 week o ti biem next time me baso a me catch you abesi mi issue me se me catch you ebeti me wusa na MP cry yanku no mo ex president president certain president Atamels nyame fa declare say who up to now do we know the cause? Okay. MP a certain MP who oh yeah how many years ni Kukako 6 years na wo mem na MP wu na ye hu ne kun na senti London otimi de ne girlfriend ba prison ene ne beda now catch him say are we safe na abesim enkola we eye me ya mo but enkosi hwe me na me catch we ne enkosi forget na say branch yensa candidate onye say onu from all indications say eboboba okay say eboboba mpa yes ni trimu koyi afi no wo mu che obi a ni trimu koyi otimi ku nipa de kwahye fridge mo otwitwa say na twina just why dey hu fridge enya ne kwa no ndi oku nipa according to sources we ku okuma before na wa blend in the society to be any no omoni na say good citizen but you see na ya me ya no wow say ni pa di bone any first time ni pa wu yes ni nyina na eko o mind ye ko ne sai me say yema IGP the role say give him 1 week crime na stop it your man kwan police ni ni how many days 3 days here who ha camera be and your batoma ko chinipa no that is Ghana police for you they can work but are they being allowed to work because nipa no dey man by constitution no e you be na odi to me ama no enti ya fa phone friend na e so e din enti o mai be ko so a I say yi sa de ni fi ho esa you forget it ade ne no e seconds ne no ye quarrel sa ne asambesi ho et se ne so yira wo nwura mu a okwa no asambesi ho okwa masa forget eti enye obi a obegyinam so oye tunu ache adwuma bi tuwa ne dan o man no do ntimi gina ama me man ama the system will fight you system na se ya system no a crime prone system o start here penfo na di money o start here they will fight you they will eliminate you kofi bachi ya okoso niam cocaine dani kokonte won ni wem na kache that was how they brought him down that's the system 80 me catch you say the police force artists it can work but would they allow it to work constitution now ade na yete wono ya forget yama ade na your boss e kese papa ebe sam be si ho ni asan start bi ma enkosi hwe girls yo mu ye won say ye hu omodo mpekwa parents ne say enye omo a so omo chira mo say forensic D&D and then forensic say forensic for be investigation enye go for that yo aha utimi ko DNA ma ye chiro say akola ni oba o di do America o pa kwa DNA for na akola ni oba na DNA no ye obi Ghana ye obi oba bi Ghana mu ne ye wo no Ghana bribe eye ade eye common uti ye me pade o wa member bribe o ko ka bi esi o normal country bi a bribe ye normal o magini nyansa nim ede na bribe ye normal ede na o ya ade amame na ese utimu final de ya de ese me induce you for you to do the thing for me say me sa show grand na me bisa wa o say normal sa country na just abodan for the doors eti ya hwe ye na ya internet no mind na forget it no kwedi asa Ghana ye hwe woni pa ni twantro bam fiti opani to akola o twantro saa ni okani na uyi fi ma 10% be na ze no 19 na ye ntronko a o mind ti mu no asebi kra eti bi bisa senti to opani bi se na ye ka se mpanifo yi a wo mo aye system yi mpanifo bi ene te so wo mo ma ene wa besim case na se wo mo ma na do ma yesa enke be ka se system sikani ba ben na we so be kom ye ni ha na minister eba ekori so bi wo hospital wo kam okori obi minister ba okori obi ade ne ba social network within 2 days ni ye fi ho wo na ye wan ka da ho afiboy na ka da ho the boy reference me enye ye me hikra ne say on kwada prison obi wi aponche yama 40 years
Obia we are $14 million. One man is 6 years. Or come kakana na ho dodo na I will say by presidential order. Na ye after 2 years. Meanwhile, we are poncheno. Also, yayo na chi na pro or them because on belonging to a certain class of people. Yeah. Ghana no discrimination no ya chichem. We are politician and was special privilege. Okay. Forget it. Okay. Missy where go baby ama. I be sim case. Oh. Ya shasia o bra. Missy en ko be. Dr. Dampa ya ko be mo. Dampare no or ye no betibu. Ben ko. What I say because I'm what is really happening there. Eh? Papa no more damo. Bra no na more. Like you yeah correct. Okay. What about them? And no timi ko chere fa ko a we see nkofo no. O say I don't hear conflicting. Obi a about them. Say otimi kai bibia o. Aden ya won pane bia na. Ya won anti bodam pane bi. Na say ya putting into motion. Yeah. Ade bi koso. Na ya sorry na ya nkasenti ya. O man ebebutu. Ebusuafo se wo hwe yen e wo too much GH ankomo yi wo mu bi wo ka wo bi pa enti wadwe nkyere no ubetimi afafa comment section live chat no ne fa so me ana se ebie mo so no numbers na egu ase wo no ubetimi afre in the show na wo de wadwe nkyere atodwa enti bomadi a na wo so for contributions eba on board odifo director bibi ka se nya atom so wabo mpenifo de so wabo but then ya so still na o man ya so ye chichi kro yi o mpenifo no si ye niwa wo mu ni obi Yeah. sa so na tese ye ni e kire se na man yi enko enti se sa na tie na ene bonisi ni ye ka boni na wo twi maako mienu echi na se boni na ye asem ye nsem da wona ye tena ho obi anka hwi bi ma na enti no ye betime si ade bi se ho kwan Media na meka se mpanimfo no bibiri na ye corrupt. Mpanimfo na omo esi omo giga na esi wa ma magu na say they are planning a better future for the youth of the country no. Akwa bibi say adanko da do. So what you say akoko search that program anya ne fe. Won se na ade ni nyina na tie. Because here ye mpanimfo bibiri na omo parliament bibiri na anwi ye hu. Wo de eye minister bi ba ni kum no a egomai mu ha ya kufu adoba eni twa ti a am telling you never that si sokro no ka ko hunu wan me say ye president honorable penny eni twa ni beti a am telling you the whole community anase abesim oman umeda ye be maso de twa mu nyina sia now we are man go for wuram. So one say na dey but am can dey now ko kan obi a enyo ono ne dey it is okay what you say wo your man mu timan mu nyini ye dey to e ma obenya power e dey be ye governor na say a president of this country no cry wo ban so shy okutaf na e shy so you be protect the citizens of this country no cry so anyone na koso no enu ti na NDC for asori no does it imply say Oba so ba be protecting the citizens of this country. Hwamna enipakum start to say ba. Atwa so be peme na ye ka sei. Abiruwa na etwa ne ti. Akola na etwa ne ha. Hwe opinfo ye etwa ne techerema, etwa ne nsa, etwa ne nan, pa ne yam, eyi ni ba. Ankosi hwe. Yankan pon echire. Ye the police for ya. Na mesi ankosi hwe. Okay. Wo de ma yenkum. Honorable abedi eche friend senkra vice president Aliu Mahamaba so what you say okay ana saudi ma yenko yen nua bi na phone lines no so hello good afternoon good afternoon who too much kasa so someone kasa de mu ye too much ankasa hey asem na mo boso buda nyame nhram papa ne as a program amu here in fact many action ni pa mo kamo kre mungu so na mo kamo kre e mam but you say hello another caller hello who also what you mean ka
ye beto aso na odifo na wo kasa na wo kire bibi mu o say your former president the vice no Ali Muhammad ko no na wo ka bisa na I call the bem me ka say unse say a cabinet members no unse anka homunti no they doesn't feel anymore so ati ase ana say one ye the big men in the society no anka homunti no it is okay say the papa director BB kan say ye rasem ni mu a e be ba be si zero ye be twi asem na abasa ne sire eni etire e be ba be si zero na say ye rain sem no bi a omo be ka wo mu no na say omo yonkofo bi a wo mo di bia wan hwe be ta abonti a ye nimguase a na me say be ye foolish case ade we mpanimfo ni bi ka won say egwenti ne wa difo wo man ni mpanimfo ni bi sase na big men asofo no me kukudam ne bi sase nana what do you see mu date 2021 kopim 2020 wonu se be si Ghana and some wa hold pa and some wa hold enti do hwe ye tie ye onye very careful e won ne ma ho and nano won say what do you encourage ma police penny ma ye twa ni bachi na ade me ba o abai di bo techire be bo ba da bi won se akum opemfo ankohwe enkole omukodra ni ye ankohwe serial killer okokum minister ankohwe but my young company bi hwe na se ko peni ye be ba police general my young twa bachi na ade okay anas my young chief police general na yere ni enfasi kan won ye na ade nana oman ma no kreka ni ha the word your friend truth eni oman mu Ghana is not a Christian country e mo bia mfa na no wosra e be yi nanim se Ghana e Kristo suman wo de abusa se Kristo suman be na we be koso empo Ghana lawyers ni judges e bu atantene ne there is no lawyer bi o judge obeka so kan kwetro do da ye de no kra nam we call a spade a spade okay ade ne akase bi akase ye bi ejade ntina case ye ma lawyers emmem na ye wodu ade no abrante wo na wo si wo twa nipa ti wa ye sei enu nti no ye ankase abam ye di bia na ifo ankasa aba police inspectors mun si nchai obem si kom obom panifo ebobo omudi nana mesi e kwa asem mu a empanifo ebobom di o man ganem ebe shock o man what you say metio obi wo sika bon wo tene pampan enye sika pawo ye were dealings omo dele now the empanifo deal o man we okay yenhwe official hellozy wa betre na dwen e wo ensem no no de mama nkan ni say the murderer's sister is my classmate. Wow. I am surprised of what he has done. He is very quiet person, and some of our leaders are behind this issue. And also, they were sending me we kun Richard appear in Nia eba on a classmate at the on the course school now. We won't po. I'm a to me himself. Or nipa din bi a won pen wasem nipa kom so de benifa ka ma yaten wan se obi we kom de suro ni say itimo sumu ni timo ase won kasa no ati edines wasa kom ti e confirm pa say wonu a oni bi oya na oni pa a do nim say na say si anu ye kasi ye hwe na adwuma abesim chief say 3 weeks before assembly AC no na yes abrantie we wetimi ahye ne bed ne mattress wash bed spread wash bed sheets wash saponi ete asa pamo ne papa fifie de kranta pamo papa fifie bi atrese na adwumu kan ma me kan chobi mi ama ukuni pa kodu time bia almost bowl down almost asam kra what's it ukuni pa kodu ba bia bowl down kabiem ukuni pa kodu ba bia bowl down sir yes ese wadwini na wadwini se watra na wadwini me se aponche po ukunu na aponche ne dan na no hwe wani ma eye omobo utimi kuno ana nipa dasani okay nipa dasani de weyo moja na eye nyame susu na we mu no kre oyonku nipa no wasu akolete na wotwa na wajimi wanyamobro hu na wajimi na tese eye me ya ama maboto mi wasa be mi wo mani bi yes eti nia obi hwe so be hwa akola enye easy eni matwa de chi masa no ko twa me bati ka me twa bi
Say ni papa kra say na dan for nim say wo say pe ni be kira say eno ntina adam fa me ma adam bia ma me fie no Yes. wa mary wo yira obekum ba Yeah. me obi ama me fie Yeah. me adam fo ma me fie ba bi ehia no ehia ho Yeah. because adam fo akasa de enye okay what you say okay say onu wo ya adam jo ni makola no o ina ofra kola no ne papa adam fo ntino obekọ but onim na ankonko Yeah. eti adam fo na ofa ye no eso we no eso fa so ni wo nyame fa so na de ma na ese suro nipa eso so nipa nyame kwa ka say wo nyame obo nipa kwa we say nipa nya correct nipa nya correct apa ewusa fo se na me kan ye no momodia for my dream channel and fire live chat no emu na sa so na phone lines na egu program no aselo betimi afa no so afre in the show na so asem bia wo kan efa nkoma ye die ho no wo die etu dia na nkoma ye di efa police fo na montuo fufu a wo mo etu efa abesim meda issue you ehun na me se na me kire mu efiti ase no wo ma di abrante de chi di akoni fie akohu ni fie bebi a wo sie nkwala no emu no ebi ewo na wo mo kire ne compound so wo mo nya bi wo ho saa so na ne fie no echi enwure wo ho wo mo enya bi wo ho atwem adwen abasem bi so abrante efi otimu ye say flat wonu nkoa na tim efi echi enwura okay MC obi efe ye line no ye tie hello mirafo hello yeah me te won kapa fa adwen kire bra Minya ba okay me te won ka me ba cha kire wa adwen why you mu pa ye say na papa ne no e wo ho ana no ankasa pa mo papa ni efifie mi hu ne say no nim no abaye no papa no ka say papa no ehu ni o ye no ne be papa ne ko bo amanfo ama ne hu ti no nam so pa mo eye ne papa ni fifie mi mi de mi hu ne say wa bodam ana so ye innocent na amanfo okay to know say wa sheda no craft plan pa say apa wa be hwe no ne police case dey ja branch ni mu wasan so na nyame na mo wo hu no mu wasan so akukunku amanfo emba ti mi de mi nya ya ankomo ma emra ene abrante ni endi okay mi nya ba ye beda wase wa dwen kire no ehom say me sa koma sem bisa ni emu a ni fie wo timu ono nko na te wo ni fie na chi enwura compound kesiye obi emi say abrante de ntino no nko ate wo sa ama but that put me high flat no ni see so say architect or say footballer hey okay na say line so ayeshe obi foforo efre minua hello me te wonka yeah hello yeah me wakwa ba ediba too much so hello ese course na draw so line no so nti ese akike musa ye nto ye nkomodie no eso wo je na e koso pa okay yeah hello me aba yeah me te wonka me sra fa adin kire bra hello oti me nka yeah oti me nka na ebusuafo na yi wo manyu no abeka na ye dehye no na adwemu ka no ye dehye na adwemu ka na e ya de a ekoso enti ema aposifo no enji ntumu se ane na adwemu ka na nti no wo mamma no ene ni emra ne de e wo se ni endi yate nyame nhira wo okay na yen kokomo no so biem yeah yen hwe asem no se wotifie ho na ne fie chi ne fie nu wo mo tie we mu osu nim ni pa se we ni pedini na te obi entimi suspect se mo amu biem so se enumre bia gas be paki wo enti mu nim no tintia ntra mu ni nkomo bi se so aso ade na wunya wo wosa na de ni akoso okay hello hello yeah minia me ma kwa ba yeah me do so ba me person cousin ba ko okay
Okay. You are touching what? Ye pesca and tentem, Anna, Adibia near the young way and Ecoship. That's one of the footballers on the. Hello? Yeah, I met one car, Koswa. It's your water region. Football about Kowa and the girlfriends. Also, one said, Ghana and Pay. One said, some of the two of them. You were tweak. I was a mistake. Ghana pay for said, I want for a moon and share a simple football about like I have for Pampo into the oil and about here. It was from Cosmo or Mutu and I want. Oh, okay. I'm saying, well, no, so say we football and no say footballer for me be mu et me pre to me so mo bom no me kon kan Ama, okay. Metie. A footballer, architect, a devil view. It's also a sport commentator and then interview the Wa bodam. Asemo. Yo. Kola, ya mo akwaba. Hello? Yeah? Yeah, it's too much to pay for. Yes, you are also. You're too much in track account because I'm not going to be uncanny. Or you come on the phone, you tell me the credit you are not past 12 classes. We are 12. Hey, I'm not told to bed you. I mean, stop. Okay, and I need to wait to the Nawashi. I mean, stop. I'm going to 500 years. What y'all say? You how many years? 500 years. 500 years. Hey, we are judge out to bed, Papa. Yeah. Yeah. Oh, a boom should put you a tumoy. You are architect, what you say? It takes a lot of calculation. Yeah. What you say? Yeah. A systematic thinking. Na with me architect. Okay. Football boy, obijina ha pass number man o calculate. Nipa we more than. Wa border man ka ball no tama no no adi mika no dia ko ru no apomu. Man for border. Yes wa border. Architect will draw that plan. Obi onu ko ati ne bag. Oni mi oye. Akona for high flats. Me who be that? I want o say abrofu mu ko mu a. Oh, abona for high flats. But killers no da bi o. Omo nti promo. Omo nti muram. Omo nti community nim. Omo ba beku anom ko. We omo nti na abona for sikani fi. Yeah. Okay. O timi ko high na nim edan bo. Flat one high dan etim. Edi bone. Almost 240 million. Yes, o shem. No cover size can no. Ti me dey bodam ne dey omo yin film. Yeah. Na yen hwa asem no. Okay. Na yen judge no. Yen fa ne court. Ma yen oni your system here too slow. Yeah, court system they too slow. Yeah. And then me oni say still court omo choro. Say. And then me ya computer bu ya laptop pa still omo choro. Ade. Enti ye dey yen ko yen nim da. Yes, Sanda. De bia tete kwa asem na sa. Ye be da kwa enim. Ye be da kwa enim, de be da kwa enim. Na ebusuafo ye tie another caller wapa show no so. Hello caller. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me do for me tie wo. But I say any so it would yeah air course or my would in fact fix the country no a eventually air course or mine when you politics and some time cry it's answer and quite a sɛ yɛn nyinaa yɛwu a hwan ɛna ɔbɛba bɛto aba ma obi yɔnko nti yɛnhwɛ yɛn mpanimfoɔ no apolisifoɔ ɛne yɛn nuanom a wɔwɔ mu Before a line see I mean ready be now. Okay, money. Okay.
me read it with you. Okay, read my. You say NDC for say you amend the constitution. Now only part or say amended. Easy part. And the human. You say one man but power na there's a presidency in some na egu money dey nyo. Politicians up your back home. Oh yeah. Up your back home. Baby I check contract no NDC 40 MPP 40 oh. And I me what how. Na dan no ada kwa check us for parliament one can know. Obi can know. Obi na yeah. It's America say wo Jimmy na okoye mpasiade bi na say obi bibi bow e wo politics wo Jimmy. Wo Jimmy nyina Jimmy because omo cha wo ma obi hwe wo adwuma so na ye. Yeah. What do I say? Because ni omo ye I dare say that was ye can election ya to abawie ya during the next election no correct country may ni ye pentema bobo America wie ya maintain say Trump akodina ba bi ka kire Biden say the country must move. What is this? Country ni ye say a movie out to be can cry obi atimi nyore. Okay na say obi all that we think about is election this country is doomed. We are doomed. So let's stop this thing. Okay. Asama ba ye kan ikuku ni ba. Let's find solution to it. Yeah. Me yenjai. Ina ye ko easy for I say. Okay. Me da was say na me try ensem so mo kaya 2008 case bi bae. Yeah. Wo northern region, Tamale to be precise. Abrantie bi ku ni nua be ma e wo fuom etwa ne be ma e di yeduane e ma ye koche no. Na ye tena ensem no so no. Ye finalize ye di ebunifo ene e kato no so say a sentence to death. Okay. Sa so na takrade issue no. E ba ya ye che do took we so say sa boy no Nigeria ni boy no na dafo ni nya ye che wo mo no ye tena se hwe case na hwe mu ko emu hwe Timothy odidi bone no. Wo mo sare to no so say death. Or no so sentence to death. Na abesi media issue say na abai asha seba na ebi di mental problem ibetwem ebi so ka say da bi syndicate weche takade de no ni pass syndicate weche because onwa de to just say obi o Nigeria obi sa wo Ghana ha nkofo bi o mo because o fi Ghana o mo che o de nkwani fi Ghana ha ekopie mu e wo Nigeria e me ekwo bi che say ya amaso like case ni ye bebi say somebody babebre na mu anwunya ya blue ani so. Your sentence in your case near ewu. Aye. Eti bibi say. Now prison won't be. Say. Or the how. Say yes sentence to death. It is who the prison, There's someone can say train. Who prison? So say no make train. You ain't gonna for the market say sentence to death. But who ni hobby? And not say ain't can create a capital sentence. You can't sentence to death and you go firing squad. Then the obi edi trem be. But say who prison who so that one. I don't know me best to one say. You ain't Ghana for say ya ka train say or a sentence to death. Okay. Enti e dey say death 19 and say be o dey bia no wo no wo twen enti sa formula ya yusu na say asem no ye chi nipa ba ko na ogina asem ne mu asem ne da no so ye me hu case ni we pe sentence ne pe na asem na ko dai obetia na the same issue bi em asesi enti say besi mi issue yi say ye ken ya ye tete from ye one more around no let's say wo ye nkofo mpenfo ba no wo hu asem ye twechia say Richard Apia enko sa bi se obenwu ana no nko a ne asi o abodam ana ampa wadi atuntu edi bone ntie sente so nko anya abodam ne sem o dem se ba so abodam a dem be ko asylum onim anya no po but ye wo man mu a metimi akodi ti say 40 million dollars. Yeah. Na me amani o maka mo dem for me 6 years. I'm just kind of mama me ba be di oni aban ne ka se me ne be ka oni mra ka so ba ko dem na we your music and magic. Magic. So go for the disc no magic. Yeah, enti me kwadi bia 40 million. Me dey am ka $40 million. Okay. Ya no makase mo dem ma me 6 years me kwadem. Me ba me ma na ejirima nyina ma sort o ma wi. O man ne ewo mo no. Okay. I just say. Okay. O man no impanifo na kase ye hu so o mo nyom he. Enti ade ne ba ne akata so me. Hwe asem bi ba e wo ho na ye hu ni yie. O say asem no Saturday girls. Yeah, can remember the ma near change story. Yeah. Saturday don't know. Okay, remember the na change story. Na after so yare. Yet me mom said, don't worry. You bet me know why I plan. You found for 2 years you ku an. But you just 2 years.
you tell me say wo court obi ana wo fa kwa ye ne nkofo gu no sir masa ye koso no esi ebie ne dissect na ye hu say na tie ne ete na say ade ne panifo na wo akiri no why you big men na wo niama na chi a ekum de be koso sa oh yeah I'm not to say introduce back the capital punishment. Say, I said, I check. You win the Philip say, you cannot wait. You are I check for fire squad. Now, me and some bad president as how. My sign was a back pay or more since 1983 or more Mugumuna. We my sign one day. Yamobianco school now, Yakla in nephew. Back pay. Because we are sir, who say you couldn't go up on you next time you think. Now you say you don't come to me, you send feed you. Impossible grass say you. Presidential pardon. Okay, Abrante be by your comment section. What you say? Abrante only mini pint, and in some day or their back send what him not say. What the chief is saying is lies. Official Hellozy. I see what the chief is saying is lies. The murderer even talked to a friend of mine that he can get him a land in Abesim around SDA school. The next day before he got arrested. But Abrante ya osa eton asase. Aye. Tuati. Eboboba. Sorry, we just who says I am from Suna way? Tom to asase. Oh then was the friend of mine is staying in Italy. And so I tell baby and then I don't know so to say baby when he say baby or shade there. And then just no solicited for land. Thank you. And the man so bet me am anya asase and say e beche. That's what Abrante kro ya so bako papa ka say o beto or the asase abro mo so mo nton man at so beti case. And 1 minute tons asase. Hey, 1 minute tons as well. And say e bia mu. Oh 1 minute tons asase. I am. Thank you. To your hene no kano. Ya fa mu bo ani ne fa sisi ani. Ye be hu ba bi ade ni firi ba. Ye be hu fa kwa asem ne ko. Fa kwa fi ba. Sa wo so waboda. Wa kwase no we wa twe sikan se. I say bush afon na ka. No be oton. They ma say na me. No be oton asase. Enyuma no ye no. It takes knowledge to do it all. Yeah. How do you even acquire land in Ghana? Enye easy o. Enye sabe pure ta no ton. No can say pure ta there. So but that for great meeting no identify no oton. This is a man of integrity. A man na omubu no, but behind the scene or double face or when ni ma obi ehu. Obi happen last time of community o. So edin on pen wasem. Eno na enye no. Who say CIA ni sa ni ma no ye peni po edin. Secrecy. Yeah. Openi bia no be adwuma. Ade o hwe first. Secrecy. Yeah. Obi a waka na what on kasa. It when oye suitable for say adwuma. Yes, ni afa no what me aye adwuma ni ye. Na we no ti say ni ara meka. Moja na no ohye. Moja ni be kasa. Yes. Nya me be kasa. Akwa nso de ntimi. Ese ne do twato na okun no. Ne do twato na okun na no ba asema ne ma me hu ni ntema. Enko no so de na e de moja bi o anu den. We ye den e be kasa. Okay, Mifa DKM Crow was saying they should make him face the law and stop this nonsense about him being mad. We are all mad in Ghana and we all need psychiatric help. But you don't see us killing other people. He did it for rituals. It is not mad people that do rituals. If the guy is mad, then the 2 teenagers that killed Ishmael at Kaswa are also mad. They also and no grand say come say so say kun open for say some dey so bodam double when dey so bodam senior dey double some so ompona ke ka say omadwum come about omo no omu ya conspiracy we dey wa bobra we onim de oye kata ni ma so onim ni oye mu bi jai sa we no enu kwa dey say every time o ma ni empe no kura kan atentene ne ka onim de oye onim ni oye timpanifo no so hwe enya ibia be no okay na te say the ka koi there na say yeni na say yemfa ni eche Ghana for edu time yen so as a people no ye focus on issues like this yen hwe and we citizen responsibility no correct me and you yeah muso ye bua ye kan asefo from ba o I take your attention it's am next week ye be follow until ye be do the we no conclusion that's good trust us ye betimi aye ye be yen so sa ye ato yon so kwa de na say ya na ye be ye na ye to aso no abrante foforo yi so we nya akukuduro
say bri ya mo ye di nkomo bi say wo bi ekun kwala miensa ye kan say amanfo e kire before denden di wono so say da bi da sa bri ya mu no sa ko kidnap ah so ba kidnap akola 3 to 4 years enu anam so ama ya chi no na chi ya chi no bra ya bro no bi ebusa for be coming to me as o timi say ya kasa against mob justice but ego bi wo ho no wa mro na anya na ebufo ni hyenwu na wa pai to ma hyeda pa bro no pa so no be na ekoma police for ye hwe say ye ka boni ani na boni no kwa na ekoso denti na eba disa na na unse ena no nipa tiri mo ayedin so ati ase ena enipa no odi boni ado chiri ni se obeka nanim so ati ase odi boni o chiri se o sa aka nanim o nana is true obi odi boni bia no de o chiri animka okay so ati ase enje nipa na kwa kodi bo bible se o chi kromfo na ado akum no it's in the scriptures o se o chi kromfo na ado akum na o chi na wiaketi a fani mo osra ani okay osra ani nso police ni enji busan se sa time we course e den time ne course na won say ade ne de kan baako na wa hu ni ade de be kan mi na miensa no so no che ne dia we nya mi ampata kwa no manhwi ase dan mu no so so mo do no ho kra achen minim kromphobia chi we ewre mo am say wo mo bo na pampam dadoa e man acid no me ye ni mu an nsu nyina wo gu ne buso ni what you say who say wo mo ye nnen wo mo bo na pampam dadoa 6 inches je no wi na what you say ah ye bo na pampam dadoa de ya chese ye man acid no me man ye fun nyina wroi ano pass so pro flat no mo chichi ne bo electric pole ye no wi so what you say bible say che kromfo na do ye nkum no okay it's in the scriptures ye che kromfo na do ye nkum no na ye chi na wi aketa ye fa ne ma police na so osre ni it is time say ye ma Ghana asoda for take responsibility okay ye ma asoda for ne say ye say ko revolutionary bio obey before you complain thank you police ye beti bi ska fast ye koma soja ni bribe ni hwe ko battalions ko na ko emema tintina wa mo mu gina wati mi say yes brani ni kuta na mfia bai bi ya lew be 24 lashes on ka kura beka me ko hu soja ni bo battalions on your friend Big George ni nsa ba ko o de mu am ti sei ni nsa no kwa ni nsa ba ko mu am ti sei okay what you say o koma yo emema akabranefo yenye police regime nsi nchen it's time a good for also the ma soja for o really see more soldiers into the system now what you are be my o jira ko timi question ye show sunu ba ni se ya o tates ni se master stop o ti ru kwa pokra wa hunfa o dress na o de na ye be question because we are citizen they are protecting you and obi dressing go to me dressing na mo timi so e konfo or you criminal because of your dressing code kra obi timi hu oh abrant to agent ba na adwe kra anye papa so what you say it's time say what say ye maso desin awuram na police ntwe mo ko nkakra o sa di ne enti si ya ma soja regime nwewura mu a do ye ni soja regime di o but o se mo nwewura ene ye kum o tena kum we o de mesema ye kum pani ba o man Ghana asante no pem so ma ye kum ni ba na hwa de besi o se na de nchero ade na e kan ti mamuni de is okay am come de e normal only be asem and a network they know themselves okay wow obia ni wo mo ba code the secret wo mu ma kan wo mo ba code ti secret wo mu ya betimi enipa yo mo taade wo yachi wo metima frɛ wo asomesimi ba code ni ye jam no pe oboko de pe na me so mo ba code won kire mu nko etire kra dabi in the fraternity of the societal way no big men so mo ba code ebia me code ye 94 enu anu ya boko 94 is ipeni we na 94 no bia silence because say dia yade ya na no pa yu ya yenya abusa ba se enkola na abranche ni kumwa mu ye de yade anase amfa nya de pani bi ta akire ana pani bi ta akire enu nti na ye kwa abusa enya bosomso bible ni okay ya bible be abusa okay erade ni pa na ye kum no pani bi ta akire na pani bi anta akire ye the ritual and I am fine ritual
Eji wo mu wura mu a ye biem on the face eju wura mu a no mpani o ta akire ana nipa ko o ta akire a footballer e betwa nipa ji easy ana say a radio sports presenter e betwa nipa ji ya say free easy and I won't say no so many radio stations about baby na e di mocha e ni twa so me mfare e na me nsure say me mama ntia se o mu di twa so sen yeah won't say they start the radio station and ade bia who start ya air shita in the waves dia nipa moja ne gina te be duru akire okay because and am waves so there were so many principalities your governor principality or govern Accra your principality or govern Eastern region udie na sia your principality or more sub regions say wo ebia the greater Accra what you say you be say onyu homo so a na okay ga ye twa nipa moja e de masa nsuman e na nyi nipa bia moja apemfo moja ne nkola moja what you say they be omo no me target okay because so the apemfo moja ne moja na ese okay akola fresh baby ni moja na ese entu ye do di gina ya ekwa anim na ekwa akiri it is when twa akola ni ti amana nkam because of the yawa odi ni ti no ebe busu ade am so what is in the realms odi ya unu na ema wa kosoro hey odi o se la ni ebia tu betim kofa no ma amanfo beka because of what ya akola ni ti ya odi yawo ebi mu kwa di akola tu jam life akola fresh baby ya ni tu jam odi me do fi a me send video bi audio bi na ti ni nya wo we ni so nana enya ma koso me si me send wade bi wo you be shocked in your life where in Ghana never trust anyone including yourself never trust anyone be come gradual and you so for be any Ghana da I so for 100% here 2% here Christo dia and you so for be any Ghana da trust within yourself di mutum say baby I wanna na say abrabo na bom ubenya nuhu e wo de wuyem uni ma so for sacrifice nipa uni ma so for un say because of pin for moja ne nkola moja no wo mu de ye gina ya anu ye den e na de bia me ka say asori bia enipa do so mu nkonkon so nipa no so because teaching se beba and requirement se beba wo ntimi eju be free na kakakra bi enti sa nipa ni nyina no free fa eye gina bi mu gina yi rituals ni amamre bi mu ye yi e na twe sa nipa ne ba eju ti wa gwa na nkwa so ese bra sori sika nana be blaba me na so for me to sa asuma ne se me bra physical e ganya se ye mu asofo bi ka me bo asofo be 17 o ti wo si ya na spiritual appear physical say da o mo se me bra so na spirit na yera sorry invite nkwa nana eh social invite nana uni bra ye bre e ti won kwakura be kwa asore no we dey say by force ne ni pa yu ni pa tro ne so ne agina ye gina wa asore dem wo e san kola moja wo ya uni ma asofo mo ni pa na asofo wi ni pa na you say carnivals na director me pa so yeah abrante we ye che no aye bro ni nia no ebi so for bro no video ho na so sometimes in conditions be ntimi fan kire say bi wo high too violent baso sa na YouTube for mo ntimo mo ase e wo hu na ye hwe wo mo bro no bi sa ne nsem no say ni petitru bi big man bi and a small so me fa akola ne mbra watch etu onu nim say akola ne papa no watch enti na say ye chi no no nkwa na ye chi no ya nchi big man and that enti na wo so nim say ye chi wa ye nchi big man no no o tu o pie bi say kodi boni bi na wo so ko na wo ko ye sa boni no say obonsam page mama doni ensapan anabwa the youth of today they be am two omofo mbebu no unko school page ma bisua no kure na bobra papa okay first no we are rasta you say service wa boda ene ye nkola yi omo na rasta yeah fashion na me the rasta bia mare me ba because rasta bia dwenya papa no kure me no make I didn't know rasta bia dwenya papa na dreadlocks kakra ni na ye aboda na say ni na ye rasta ni bia o say bi wa aye life oh ni dia life o say ya say ye kwachi obi ye timi hu ye say hu we ka ba no nka dress nkura na o say why o dress na kire who you are okay wow okay say no enkola na pesika omo ni nsa no adwuma yeah omo go school ye akua de no me ama ede no me
enti obia sorry no mom easy way bi a no akoye omo be penny ne te ho odwodwo no ho ono ne ti yenka obi ntime nche no wo ne e bro ide dia yes so bro no gra ku no omo mo ne nku no masa na police for this carton tie mami ka bibi cho te wo se kra o ka si so onye ne fom so adwuma ni o anya wo fom so wajimi okay wajimi enti wuti wo no bi se kofa akola bra unim se okokun akola no watete bi se ade ikoso ye ku nkola enti akoke se o we ka bo de mintimi se o pesa me ndodo ma wa medo hwe until the youth of today ye hu say baby a one do enkosi untimi twa godu ho debi we na gotwa fallacy kura eye biblical eye universal upa to cast 10 ne o kira ni nyina behwere enye bia na mebo enye kwampa so upa to minim wise ni bo wa no mo to sika ene nyo be dikwa because eye biblical eye universal law untimi sisa o pray na konya sika na be lose sika no I'm telling you enye bia na mebo fa sa ye adwuma bompa ye na nyame ema osika omma wa obedi akosi abiye that's a fact it's na kola ye sane ma yo omkunkum nipa because bisa ho say e dey twimodia na woni patri say me ko chi akola ma koku no akola ho nyo mobo obi ba no akochi no na odigwa sika o se boy si omkunkum sika no kora ma sika na be na ba adwuma be no akoye nipa kumi adwuma nipa kumi adwuma o de nkofo breya ebi mu ton pure water ebi mu yesu shine ebi mu costu o de da ebi a wanko but o ka bia ka o de mi nya mebe o be na yato o papa di 40 no to time who di 20 so that Benz mu and you think it will go to end I bet you ese nti abone bra no ato bibi so no so oh me dia bra body me pe okay o ye adwuma na to I'm all for o bri wo mojani ye adwuma asabi obi ehu adwuma no hote o ba na bisa wa o ye dia ben usi o mi ye journalist mi ye prayer warrior mi ye preacher adwuma prayer warrior adosia da ho prayer warrior atetia da o ba ye mo obi ama de di enye easy adwuma pa obi aba ofie no so prayer warrior je no yo ya te what I say ye adwuma wo entutu adwumaden ase eye biblical eye ade a nyame boy he obo adam no opia ni ko weni fa no se ye adwuma na fa hwe oyere be ma de ka to weni so fifre na de hwema se se member ba nyina ape e ma woska enti se ni adane we no se o pese man ko ye adwuma no mo so mo tena hwe so where are we going na maybe say 21st century nkenim senka esi ana abefu ntino nipa ni ebie adwuma do technology are changing so many ways of making it and as at now ritual killings among for that strategy say ritual killing no e betima we nye sika no enye primitive sa fraud no mo ye broni men wajimi we ya na fraud one obi ate o say me ya fraud every time ya ye fa ni kan na yo ehia moja odu ba bia o say me pay $5 million o say okay papa kolabra baby a yadu no ye se edi sunsun wuram because honam na ntimi nkọ ya wo baby a honam ni timi du yesu kra owo wiase no oni baby a honne ne honam ni timi du enti na o ye fast me ohun se commode no but obonsam ba ye no so the physical way the face na ko belusu enti na obonsam ba the spiritual way e face no which is the word of God enti in the spirit the Roman spirit as so for kan edu baby a e say ye de moja etwaso mani nia wo be bisa se no obroni akosi broni krampo sika enye na sem krampo no wono a sika otimi nye sika ma de sika ko yeti ni bi krampo a wo mu me kai Michael Jackson ne bra owu ye ni ye kana se me bi kra se ne bank account krampo ebu a yetiti mu sika krampo no nya we se yeti sika fim enti adenti na kwesi broni de on do ye otimi ye adwuma enye dwumadin bi asa ba totimi bibi na otimi sika onwen se sika no okoye no okoye rituals bi weche no fa sika na nso ba bibi fo nkwa de bibi ni pesu onye sika bebra na se bibi ni sika pe ni e connect ama rituals ama obroni ma me tro obroni zuban ona wona ma o shatare wi eye ne fe ono so hye wi eye ne fe na ni mne se me koto wudi ebi by force eje ni bre ni agrofu enye se ni bre no wo kra eye ni bre se ma me ye ni obi nya bi da enu che se ma me ntwe won san na me nyanse ho
and I mean cool. Okay. And I said, then I want many Brits in your may be a semi come to Cramaya. I mean so hot. Sir, only a young blame a penny for. Okay, I call out to care besides Unions can approach only. Yes, I Sika Cassia Kabi Beto accounts one. Police for Fro. What's it go? It's just a nice Canunya. So Chim, I saw Chim, and to my bed now, yeah, Unya be count. Why you says can win at the Biawo? It's Unya, 80 system no what say. A colani him say, a dear on your word man, on to me, Jessica. Okay, by yen no boy. O corner was Sicano swaying me out. Obi wo Ghana. Send out to me for a bank manager. Or to me call a quiz command. Because Missicasso. Bank manager need much more you. Yeah, because me a businessman. Businessman, business. It's young as I ya catch up for say it's all right to have money and no matter what cost, it's all right. And nothing that I say, you must say, Nipakumi Kuno. Because me himself, me kunipa 1, 2, 3. Na me nyesika. Hey, for me papa to be a metom. Or so for the metom. What me to I to police, me to obia. Because me rubber be a massa. Omo mi say ejuma ben na wo ye. Obi ka say businessman and money change them. What do you deal in? Now, fact to who said, Obi aqua store 450 million or top pure water. Can't be a baby or topi. Ofo say, pure water no or they talk. Na pure water no quality at all say. I hear that no. But or bad no or packet case or not say pure water anymore. Obi a chamo o misasa na e fa so I know now. A businessman. Me a businessman. Okay. Pure water no people say nko. I hear that. Okay. Enti e girls no echo is the gone. No money nkrama akoda. Kofo krama akoda. Ye Legon girls no. Na your friend say member no so money sugar mommies no akoda. Okay. No omo de pesca. Is that a country we want to build? Bisao. You Canadians here. I just in a yetiro, in a year, in a year, say, Akola school per se, or Kakako school. Akola no woko school. Opeso Kakako school. Opeso to iPhone 12. It is can back of our. Sikani bre do wa. Sikani bre. Eti ama wona woni bia no bia oh guy man we meet me like na ma. No aboa. Or them like him back bi. Say the grow on the chi o ma jo na tafri mu. Obefia no be wuye. One man is kasa dey be ose enko fie. Odo fie ofo so anu kwa do run a chi man. E kuro pacha. O tafri. Obefia no be wuye. It is a kind of society. Yes. So I'm asking. So we made more. Oba no dey man dey say what. Nti won kasa e mi papa panimu say obi a obet me awo me a dem kwakwada no me kasa ma dwen kura ebu me for say yeah enfa ne eko yeah enfa ne eko Solomon said all is vanity ampa odifo na ye kwa yensem a etoso me nsaso na no na me di esha sefri so evangelist bi a sabre abeto Joseph woku ne yere a ware no ene enkola minu anere nde ba wade ase na nsem no emu no eheminya kakra e ba kotie report no but ansa na no me bisa se ene issues e ba na ye tese asofo wo mu bia na akwete de asofo de adwuma no abena abegina efa bia nipa etwetwe adentina suban bi sei ye ti wasofo mu na we dey medash because of evangelist funti ma me bie 2 Peter chapter 2 verse 11 etifi asem wo se akyerɛkyerɛfo atwerɛfo su ote 2 Peter chapter 2 verse number 11 etifi asem wo se akyerɛkyerɛfo atwerɛfo esu verse 14 wo se owo ani a awaresɛye ahyɛnoma a ɛrenwu wɔ bɔne ho da wɔ daada akra wɔn ase nyantimye wɔ akoma abɛn wɔ anibrem woye enuaboma hwe the Bible ne kan for evangelist for who mitie and I won't say no on the face of the earth no be asori am evangelist obi asori am a prophet obi afori asori am apostle me ye teacher me your sofo pani na kaso kakese ni nyoma huntan bi but ye were rules and requirements ni shubane ni ye ni ade bi wo se wo mu ansa nya fro as a man of God no correct na what you say any refra betima so na me ne me yire na makra na me say me koto ade ama na ye duru ba bi na evangelist bi preach ene ye ni evangelist fa atwerefo ede ye na Ghana fo ka na me say da
ube break code na me se yen nso dia me pem wansem kakra na me koje magra me se eja o si eni evangelist atrofo ho uni bible mu yi mi ni bible mu ye champion na me se you quotation ame ma kenkan ma me evangelist ne kenkan no tenas e wa kra na ni pa nyina hwen na me de mic man se dia me kan ye no yima no ma me ene ye mwadwin se adifo atrofo all the 5 minutes you were atrofo titi evangelist kwa na eye time na what you say wo mo no mo kire kwan ni se wo fomu a eno anu what you say prophet kwa de onu kwa de ni de ye mfansi nchen so ne nkom hye ya so what you say but prophet or evangelist or apostle shino because ye ba kire ansa na prophecies na any referral bia betima ba uni evangelist form ye criminal and now call a pastor minimum evangelist we bia ba la pass nana me kire mi anu matusi okay evangelist we bia ba so opichi wi anu akọ oni scanner kwa fan secret agogu shop mu anadwo ne baabe nana what you say okwa akra kra time evangelist we bia ba onu be preach be gigi 2 5 10 ni wi no obo anu aye pocho if you are back so amema okwa no the sales kana kwa koton ma be gu shop mu be e jo no gina kwa no anase nyame adwuma oye as evangelist no enye the real apostle mo time no mo ye o enye sa tete kwan na adifo na se apostle the evangelist mo fa so nye bi no mo fa so onu no fa so no eye sika ne bere okay adada enede ye be kon ne o nyame be ye o sei enana mi preach obe na me ka se obi ogbo adwaman bia ma ne mfa sika meto afo ne buti ayi obi ba be kwose me sofo ade na o tichi o preach ye ma ye ko enye nuhu na so bi bo adwaman ma ne ma metu akorese enye sa wadumi on na so am se an ena me ma ne quotation oba de bum kotudu o ota no sire wadi shin because saabia no de berade aforo buchi mu wadome ho no wasefo adwaman sika krono sika koke sika what you say enada sika 419 sika bia do abetu rade aforo buchi wadome ho no wasefo de da sa asemo de enimu bi banka me bi sa ni adwaman sika ya na my madam o de koto alabasta oyoyo obe hwegu yesu na asem oto yo be hwegu oyede onya repentance instant wa mremu dia na so anu o ma ne nsa so nti onya nuhu nti enye ena hwe dia rade ka chem se oseko ye dia ye do boni ye dia na ba bi e be kama asem bi bo gi wo what you say o so pe a ma me hu mfi o se an me pe ma hu mfi enti onya nuhu e bi na kuma mu ne hu eso opeso jai di oye no eni ti na sika na nya hwe bi onya boni bi sa eni ti no nya repentance babu sans en evangelist so ma ba metima sonsa de wakwa ko kire evangelist bi otako ayi hotel la pass ye ya la pass go conference wo be de hotel ye conference no say conference dey your conference rooms wo hotel edi ai ebusia for edi nya shumni nya me suma ni hwehwa so fo ko ye conference hotel ai de ebusia for ye fa binya serious na ya ka ne serious ye gotia we ho sema esi wo achem entroran o se ekron de mitimi modi ni ye ba ye gotie police reporter abetoja efa ensem no ne ba yedi nkomo akwechiri muti ya enokre enne anapa baye no moche enna mi chief inspector owo entronan catch me say assemblyman owo entronan abeka kire say wate pampan bi ewo edan bi mu enti osusu se ebe ni pampan enti police fo ekọ ho na ena say na assembly cheni enti no district chief executive ekọ ho bi ena doctor panyina owo Abrim hospital also ekọ ho bi na yeduru ho no yin se edan no pro edam yatum ewanim yantum wachire chi bi epono ebi ye no imu se nipa miensa
ɔbaa baako a n'ani afiri ɛne nkwadaa mmienu baako nkwadaa no wɔn di mfie bɛyɛ sɛ enum ɛkɔ mfie bɛyɛ sɛ edu ɔbaa baako ɛna bɛrima baako wɔn ka ho na mmiɛnsa ɛna wɔn gu dan mu na nipadua no ɛyɛ asɛe nti yɛpɛ baage adi gu mu na yɛde emu no ɛkɔ New Ebrim Government Hospital. Ɛhɔ ne yɛkɔ kora emu no na afei yɛayɛ nhwehwɛmu wɔ mu. Yɛate sɛ ɔwɔ kunu na nsa na wɔbɛfiri no na ne kunu ɛwɔ hɔ na sesei no obusuani biara mmae ɛna kunu nso yɛhuu no ɛyɛ asɛmle maa no ɛna ɛbɛbɔ polisifoɔ amadeɛ a yɛgyina so tu saa anamɔ no nti ɛyɛ nhwehwɛmu yɛ adeɛ yɛbɛhu nipa no n'abusuafoɔ ɛne ne kunu abusuafoɔ no sɛ awerɛhosɛm a ɛsiyɛ ɛwɔ ɛyɛ akyem ne yakotie ɛde abɛyi akyem ntronan ɛdi no akyem ntronan na abusuafoɔ wotie sɛ na nsɛm no ɛkɔ yɛ a wɔn akyerɛ mu anɛ sɛ papa yi evangelist ni deɛ wɔn nsa timi aka no wɔn mu beebi a wɔhyɛ but ne nneɛma no nsɛm no sɛ na esi fɛsi yɛ na ebutaeɛ a na ne nyina so a wɔde atu saa na mɔ no na ta sɛ ɛntiaseɛ ɛnhyɛ da anim saa sɛ wɔyere foforɔ akɔware no wɔyɛ dwanima wɔ hɔ ma ɔketewa ɛnso na ɛnso a man chop money na dɔɔso ɛ ana wa akɔdi dwabra na wɔfa nye dwanima na yɛ sɛ wɔtumi akasa nu nti no wo kunu ɛde ne ma na ta bibi yeah ene wo hwe botaye ewudi a ebe ye ta ekira obi kakra kira ba no pese ummo na so wo ma ezo to se ebi wo ha entosum hwe asem wo ken ye gina we su di kun obi na sense of what there sanka anka komtre fasting nti aduane ne kra esu a oboa wetimi aya komtre wetimi dina yie I mean unim ba we nyina ye mi bia me blame ma no hwe yes mo ko ware e tikwase bia no makoware no wo ware no uni no te se uni na mo nkomoda empa empo amobi wa mobi sun sanwom ya me wow aware e betimi a break e betimi a make you in life okay simple hey it's better to marry late than to marry early and now life I say hwe ni oka we ku ni ma brad wa bodam when they case wa bodam dia meji yedi yes eli baba ko we ku ni when they enye ni papa ko no go so yeso adia o so se o yeso for o san so se wo ma maduane na medi no when they wa bodam na nye architect but when na em say mo say ye kase obi ye so for obi ye we e de nye hwe ye ma sa title say ayafoa say obi atimi sorry say me ye bia kana ka bi ama obi atimi sorry say me ye osofo asofodie no enye betel see ni ya asofo nyakopɔ fie me dia me nya sofo ya asofo me dia me nya sofo me ba cho unka holy priesthood me dia me nka holy priesthood bia me nya me ba okay ya kasa wo ye sofo a asodie da wo so no me nu ho okay hwɛ unu wɔ na akɔfa uwu damo yɛn hyɛ wa henkyɛ ukɔhyɛ ɛwrɔtɔ wahu wɛni nyinaa yɛ obi a ebi a ɔsom da eba bi ɔka kyerɛ obi na nipa nkɔ so okura me hu so wɔyɛ sɔfo na wa follow wa mɔmpa yɛ wɛni yɛ proper madness wɛni abɔda pa wa badam yɛn hyɛ ayɛ sɔfo a wɔhyɛ na se according to story no sɔfo ne Jane ɔnoa papa yi ne mamienu ne biological children agi wo mo fi ni nsem se wo bro mo dodo enti wage wo mo a wo hwe wo ma e se wo me na adopted children na enti wo ko fa oba foforo abeware no na oba yi so ne mannam enti wo bie enti mi anka se be ma we ya wo ware no anam pokrapo no saa be ma we bi wa ye bi penti no ye ni be ko no ho de we o ne ne ma ne ne wo so ba no wo so kwakɔfa obi no wo so wankɔhwɛ na se yes amon ho mpaye wa amon ho mpaye o de bisapo ekwem obisa o ko ya o ka se me pe wo na akɔwro ho ma no na wagimi o ka se o sofo oti enti wo kɔ ware obi ba na o obepe wa o ti ha ya friend say me so boss
your boss. O protect you. O protect you. Me say nya sef ketwa. Aye. Bodyguard. Because on himself one yes ah. Mo betimi akọ astray. Yes. Ebe hadwen. What in America I say? But oh ba no bi ba be warewa. Asembe na wo bisa wo ho. Ede na wo ye na ho se nipa no kwa metimi aware na na. Enti obi se wo gya aware a. Bisa se ba ne sen. Yes, so corner and then conform you know, Misa said no, Mr. said, I didn't see no. Obia Jaware, only Nintia or Jaware. It took back come beside because oh, name Marco be a performer because of warm. Let's also no, I did be capapano. Well, Missa, ne come out on and catch out. Who moon up a national? What dear, Jimmy, well, Missa, ne come out on and catch out. Among Cancho. Odifo. Maybe I will so be a minute. In one way, no one to be blamed to our son because who's of opinion when himself obey saying what here, what in the muffin, say my ocean in map. Not me too, and I won't be safe so for a baffle from name Kola or not in the map, and now share my dear with me back to my obey better now a banting in chain and make over your only room. And announce and yes of food and yes of food. So what you say, and answer now be answer for the Nicola and I say a vessel, Sakashok and I say. Babi kutaba baku jina edom wanim anase abonten ati akasa no e wo so timi fantiti yim okay and then you bia na betime jina abonten as a man of God okay so what you say nyame nkrofo no ye few so what you say ene any refraf bia sori a no wakwa akoto he cleric yeton okọ nasere ya woni masofo ya makoto wo obeba na bi kura fom asofo atade ni di atimu ama of fire no de tinom de nwa kan mo maso se na no no esofo on ye yi asofo nana hwe je me response na meti we metima ko na mayi mata de mato asofo tade ye no aka so bom ni da blue one ma she ne ma she mi suita na menam se ma bodam se ma adwi mu kame se me ye kromfo se me ye bastard so what you say about you the requirement of a true man of God and now no me kire so what you say obegina 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 yeah who says you need mo yentimi nsa wasofotade anase yentimi nkolo as a man of God bia wo se wa adwum emuti se nyame evangelist timi kum ni ma edi ewuse ya he Kristo owonyansa to the nonsense gidi ordinary nsamaguo me alpha me nsemni enti a man of God bia na adwum ntia oye bodamfo oye jimi said the Jeremiah chapter 4 verse number 9 ekan osin kwase asem ni jimisem okay kan Jeremiah chapter 23 verse number 9 osin enkwase asem ni jimisem asofo ni edifo no enkwase asem ni jimisem enti as a man of God bi kumuma now osofo pani ti bi gina ho ema we ti bi happen dia enu mo mo ntakra se no mo ye de yi omutubom enti enya so bi ya ne ekọ ena no me kan wa ansina be wu aso de kembu se wrade se aso de ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ eye wo na wo ana se eye wo homoni aso ye ena obi ano se Roman fo yi echetinti ye friend say oh nana kamia pope fo che bishop obi si bishop ni apempa matade atintin se jalabia o se die ne de cross atintin mabia biam na ebi senyenko na kwabrede na ni ti sai apotro etade yi mu ebi nyina access eche space black ti bi se so go a criminal oni ne chase na so fo nkitu nyina o mabodam asori bi wo mambo ye kan say race course mambo so for ni pon wi ano ne so fo nkotu akobi aba akowensa akomiemiama after party after party enti busan se ene asofuku na baba ye so common eno ko bible school tire man say be saw ayi ye de nwagu apampam ya ka to say ye ABCD emeye we enti anse ye be ye kware ye di kan ma guidelines enso enka sofo de Kristo ni na sofo okay o ka tire someone say kona kwa anonchi David mame what you say ne si no hini esan say oye a man after my own heart eti bu say are you a man after God's heart
Bible we nkuta ne keke wo and obi aso de oto Bible me Kristo ni we na nada ko me the Bible a echi be ye beba me Bible a me mfa bi rough Bible a echire se wo ye anase bi na wodi for no so fe ni na ka de pa no betima ye se wo ye so far na was of ketwa she was say untimi ncheche ne chenchena chen say they are open one year ntete ye otimi je ne man fini na ntete ye ye wa asofo ni bi ma o mo mpena me yensa enum ensia akwakwa se fire in the church ha ba ye wia nya se wura ase ho ye fire no ne fire ase what you say pateku na nye ne ma o kire bi na nye ne ma so what you say e say the sofo pani ni che obekom kwa na ni suku achen akwara ne de because osofo which may breed an outcome of this caliber there anyone can say there is a question mark. Okay. What's that then? Enu nti ne wo kwa asofo school minimum go for be mo call Bible school 3 months ba mo so mo ya asofo. Okay. Me ti wona mesere wa ko Bible school 6 months abegina congregation nim sa wo asofo na kai fa no wonyina se won na asofo de ebedi mo ehin fa na asofo de ebedi wo wa ko Bible school na 3 months abegina wo na me Samuel no da enfie sen Samuel obeye odifo a obu atentene ne na okoda elifie sei asol dem no da won fie sei Bible say if you call abremu nyina no da wo ye di rade asematete na there is one day rade ne kasa ene no so go so ya rade ne makasa we ne makasa tinu ye wo anyame no enti ne ya me kase alpha say because unyabo alpha the master of all principalities. Okay, in Philippians chapter 1 verse 9 or se menya honhomoni na wo muti enti se Kristo se menya honhomoni na wo muti dia and that means the master of all enti o kan ntanu aka se me kan awurade din mu alpha ni omega c we beba and now no me ne sika ye interview me ka che se nkola kum beba kopim December the following week pa and what you say enti Bible say din for bi obekasam e wo me alpha me dim na memu die any difficult be anase ekom anaje yefunuti na dipo on the kan yamba evangelist no so evangelist be and the 5-fold ministry nyame nsa nu no kan ho bi so what you say we apostle prophet pastor teacher evangelist wo nyina ye the fire of God. Okay. And the evangelist gina wa no so ekonkon a obetima nya the impartation of the prophetic word enu tie wo evangelist go mo ye deliverance cast demons, break barriers. Okay. What you say? Your evangelist because you scratch and prophet be because of wakura no nkron. The rules of alpha onimni nyina. Okay. Or no sie nyame dom onim nyame mra. Okay. What you me for Bible ko gina say mon sa na onim nyankopon mra. So what you say? Osofo bia anso ne yire be baako. Bible say ense nyame akwa bi say o waye yire mienu. Obi anka se nya ne yire. Wanka se yire no. And say nyame akwa bia se ogya ne yere uri ma sofo mu gya o yire o man gane ende ekwa wade ya to akase nye nufu akase a case for another day enye case for another day we are just here lining up here ayone ni nyina o ti be gina mfo wani se me ye sofo but usunu ba ne nche so bi o sofo o sofo wa adwum kaw erade so se me sofo bi ana adwum ti o sofo bo pa me ekokum obi o ya sofo on the face of the earth obi enkum kwa wa obi so there is a judgment day ebe face what you say enti say ye ka say a sofo na say a man of God that requires so many things what you me gina ni pardon when me ka say I am a man of God but you go behind the sinner who you a criminal who you vampire who suck blood who tin mo sum who you di pa beti be di ni pa enti it's time say Ghana you wise up you be your dream you who the remnant of God. Enti sumesi ni shuni ne ban kire so nyame so fu yi me koye den wo ni because of a spirit the spirit na control and the evangelist bebre ba matete nso wo Ghana evangelist bia oti asori na nyina bia ne omfiri nyame oti asori na enyina omfiri nyame evangelist bia ti asori egina because no kure empaibo nyame asem akonche ne yede wo nothing more enti se ekoye vice versa sunsumu adwuma honamu adwuma what you say ebuase adwuma
edua so adwuma due eti ubehuru nipa no oba na no wadwemoti discernment spirit akwa we pa yi osofo pa no wi akwa akotwa lotu yi evangelist so ati asi no bu agum wa immediate na discernment discern you so we dey dabi nyame sofo bi anyesa nyame difo bi anyesa evangelist ni na o di Kristo to bi anyesa asempa kafo no osem na mututu mu na mo si Kristo di eni tie from Kristo achidifo okay Christians edwa wutu na mo si Kristo di mbia no ne life wo lidi ya no wona no asini di enti wo se ni shunu ewura reflect in your daily activity so what you say etuwe die onu kwa die wo mo nkopɛ lawyers a wo mo tibi judge nsa mo mfa bible judge no ya fa bible na judge no na evangelist kum nipa bible say that shall not kill etuwe kum nipa me say no on say dickness that shall not kill wo kum nipa etu so enya ode an eye for an eye tooth for them enti I know your Old Testament New Testament from yeah the ensem no aberia ne sa wo final words fast to me ahwefo ene etie for ne fa nkomo na ensi de bia me de me say ye wo Ghana ba ko pe bonene ya doso the security services they should be up and doing edu bra say IGP the way ye wagide wo mu na wa ba no say we try say somebody can make a difference. It takes one man to make a difference and leave a footprint. Yeah. Jesus never wrote a book, but thousands of years after his death, he's always referred to in any book. Or yade bako, I don't know, the generations upon generations will say it. In TNA, so be me now mind to change unsangu wachi. Now ube put your best foot forward, which I know you will do, and do the right thing, and you become a legend and not just an ordinary IGP. An ordinary IGP ampa na odi for so for final words esumi ahwefo ne tifo na ye fa nkomo no ensi me de me kan say ene ye wo dark world seek the protection of Alpha and Omega wono ma asofo bebribe na na aba but by their fruit we shall know them eni pasuni bebribe na na aba mebu atanyama mehwehwe mu ama but sinye wie ye hunu chane mesrew ene ewiase mo yesum enanu me beka otuma te se enkola kunkum ebeba amanfo bi frɛ me from America ene difo kasa dodo osofo kasa dodo eni pekum be ne beba won de da ho ye bebobɔ won so ba ho siki nyame mu bambo ena jagraja na mo ka siki nyame mu bambo the protection ato man so ene obusuan so mesrew baby in the realms of the spirit anything can happen if your person me twetwe ko ma betima frɛ me nkasa bibiri ɛyɛ 0249 631876 0249 631876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 me serɛw pɛ baabi a nyankopɔn te na fa mpaebɔ ɛkyekye wasena alpha ɔbɛboa manoto obepoa wo ampa ebusafo adwumadi yi nkoma ye di ania no suahunu kakra menya ewo mu se ne pa se ne yembienu ana yemiensa ya kan akosie no nipa bienu obetimi enya ne mu gidie enyu obi ni se wadamfo obusuani wo yonko pa ni a just wontimi nu bone dan ne obi etimi du bone no odi bone wie mpo a wan ni okamafo entie momode ane yenhwe ya braba ye po no eye ye ma no so sani yaka akosie no nkwala no huhia ene ema ye ninko mo ne embo mo ban kwan bira so sene be ya ewudi fo ene o matie sikrom a wo mu nsuro hwe o mu ni abadeye eni ehumobro manipa no wo mu entimi enya wo mo na entie de dwumade no esine me da aboafo nia ase wo a wo hwe ye nyankopon koso enhira wo se wo ka ye ho ema dwumade no eye kama mo amode mo comment fa live chat no emu ene ebie mu nso no mo a mu frɛ in the show nyankopon enhira mo na busafo nka ba medi ejam wo ene se na wotwi ewie ye efifi ada kosi kosi ada wo sofu peni a wada Jericho Miracle Church ano wo ye ne papa eyie entinete se ye nia ye nkambom na ye nkoja no ye ntimi koja no krampa too much ye ade aboye boso ye betwa ne life edi efri ebri ahimfie edi asomo ntimo momode ana mo chane so ntimi amba bia obetimi ahwe ewo eye fidie no eso saa so na ye papa obi nim so bosumi ye awie ya anase na wochewe ya yimu
ono nso ekosie ne papa no nso mfo ne yebetwa e de to life e de asum nti mo de na mo hwe ne nso na mo hwe ebie emfa ema yem medi e de na ama owusu a me da me engineers me editors ene me cameraman ene me director come ho sa directing mo e studio ase me da womu nia ase me boss so bebi obi anyankopo enhira no onko so ennom no adomo betimi de abom adwuma akọ enkan me do bibia ase aha ene na me ade edu na me adoma e be se de ehia bi makrobia bye bye. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. We say a band equipment apapa. A church for our quadri ewadisium. Any air conditioned room there. The band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da wa, na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching.